Om Swastiastu. Reng rahina mangkin, titiang sareng timpal titiang pacang mapupuh ginada. Sedurung nyane, iraga pacang nginahang angga. Wastan titiang, niputu Ani Sudiantara Putri, absen Leng Dasapat, lan timpal titiang. Wastan titiang, Iko Mamberliana Rusya Putri, absen Duang Dasa Putus. Om Awigana-mastu Nama Sidang. Ada awak bisa. Uduh cening, pianak bape idewa. Ada pesan idewa, ngangkanin awak idewa nih paling bisa. Dapang anak kengadani. Belok kelawanin dua, idewa depang subuh anake ane ngadanin. Gaginane buka nyampa. Yen aliang bape pratiwimba waluya, sekadi gegaen anak ane nyampat. Anak sai tumbelu. Geginan anak ane nyampat tentu, anggon mersiang lelu, ane ada sebilang wai. Ilang lulu eboke kata. Di subane idewa nyampatang lu ane sebilang wai punika, maka jang pien teke ane madan lu. Yadien rire anu liu pepelajaran. Enah, keto yang dharma yang bapa, ya diastun idewa suba meraga ririh, terdua patut idewa nganggahin raga. Inggih asa punika puputan titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.